O te wholo whaatalo whaatu Samoa, ia I le whaamau fwoi o le unanga mo le tautua lau BluTV le nei fwoi vaiaso. Ia me se fwoi le amatanga ma la visika fwoi a manta o le nei vaiaso I lo naso ngafua. Ia uia fwoi pe tau whaatutu ngata. Ia le tari tununga o lo mnuia. Ia ma tiu wha au do loa lo tāntou tiro o wa fwoi lau palepalenga. Ia mai lava I le weekend na mo wantu pe sa elotu pe tele ilotu fwoi. Ia pe sa fia pe na fa no le alava le tulanga sa ia oe e ia le manatu au tu o lo manuia me o mai lava singa o le nei aso o folofa fa talo fatu Asiata mar programa o le Tautai ia ile nei vai aso sfuru ma le valu o le nei foi masina o kuso you right oi ka fio live vai la ia le kauma fa ia va vere por as te tala le tau se ia o kuso you right lua fe lua se furu ma le lua ia o le tau ona fo ile nei Asiata le fo se mai fa wa tanto fa sa logo ma tanto por kalame au nanga masani ia ele tau tua e pe ora masani ia ile afiafi ma le afiafi o vai aso te tasi o te fia fa ilo atu ia o le fo o toi ato tino va tau sili le ma va se lua ia ma le fionga ile pule fa tonu o le tanto au ani sawi ia le fionga ia Leaupepe Talai Talai Lene pule o le tanto o nanga le tete sal ia Pasefika ia por internationals ia le ngata fo ilea o le tanto o nanga le Pasefika 40 ma le ta lofa voucher ia le ngata fo ilo le tele o nanga matutu e pe le ti al marketing ia marngaluenga va lua ma le ocean net ma se fo Oceania Career Academy nei va ngora fia fifa ta lofa mo fo lovantu ila u fionga ile to o maneno ia so fu manuia love talenga Asiata le ne foi time la fiafi ta yani foi le fa fo fonga tapua ia Samoa ia o lo mfa ma futa mai le tato po kalami ia toton ia lo anga le leile atu lo to soifua ia so mato o lo foi le neu tato au le mai le nei aso fa popo ia wa foi fa uma tute pe on fenga ia ma lo le tapua ia mai tau atu pe se maliu le sa e ta pena ele so ele ai vai ane lau fa afisiti e voi le tisi le mai ia ono wala to nei le manto party fa ma vai ma manto o le maroons io no lo to nei fa mai la o pili select fa tai io o le fai fa wa pe lo con tala le fai o ma fo tua io fo tua le manto o le maroons ia pe la le na la io na io wala to fa longo pe wa fa ma vai me manu sa vores ma to lo sa ni le boka ile o ta wa tele ta longa le origin to sa Walo no winge piki mai nile aua alto Samoa piki mai le aua Australia ya mutino ato tele ata mole o aua New South Wales lai ton sa se ferma lo si te wala veces sa o ala silia le por le ala o le sela le sela le articolo foi ka o Fox io ele ta al pi ka foi mamango le wori ia Samoa le o New South Wales pe ole na fa tili foi mole ia fai ole ia ele se renga ma la ia fo io mo Samoa mo la ole o va ya tu ole la join mai e mar makukama just pari ele o mana mi tele timile nei
ia tau tamal na ai a tonu nei te walu ai mana o mia ia ona to longa tu le lo sunga le pule amar tu fo le fa tu ia man tu fo tangata le na pina na matua fa nga makua fa pepe ia pi kuri da wori ia o yo le e tau mana le nga ngor sunga pali le na fa dia tau na ia tatu tama umaka ko Samoa wa kaunka ko ifo ingi faile skai konga nga faile por langin tani fo yo mena le ai tau au titiro lava ye pem fa on tatu faia mana awa tu sa o le awatonga na sau tau malolo pai mai o ia e taalo mo tonga e le tawa ia le tupe maua pe taalo ia New Zealand au le asau faile awatonga o mai le masesi a fa pena toi masaro pe tasi pe luani sita mal le na toi la Australia sa wai lolo hea o mai umala wori inga o mai le la le fai ala vala ta tu langa na e mo ia si le wa o mai ton pato ai lo ai no pikita to au le woka o ai ton wai la to o le o mai ia e fai ma ve fu wa o le ton men pito ta wa le man tole na cancel ma tau sanga tene le fato fa tino tau sanga le e foi nei tama ia sa tom fai ta to au la to ta longa ma Cook Island ia au te loa ia o le au to ma tu le po ai tonu la to au to Samoa o te me mai atu ai masalo pe to ono e foi nei vai aso ia to le na round ia ona fai lolo foi la ia le o au o la saunia to mo le ipo lalang malo mana ia le wo confirm male wori ia o Jerome le lile o to ia wori le wa Crichton mana ia mangai kama yo no forum male wori ia mana ia tele se lau pasenga tatu wa ia ora no leo ma ue o le amtangon ma pokala ma kerengoi ka rongo wa finga mala kapi katia ia la vai ngai le iso ai se mukiana ona ai ta fa solo mai la i turanga o unga weekends ia talonga tatou mansa mo fitsi tamo mo ya konga tamo mo ya tonga ma Australia se kui fodu marka ko screen tonga Australia not bad pamo mo ai Australia ia sa tau fai ya tonga ia malo ia mo se lato ai voilele ina ia o le awa tonga mo to ale le ia pe afu ia tangata ia o piutau o Folau ia tu matama le second fekitoa e lau e o mai le au lena ta alo pe o tele iwa ai se so to luna le au lena ta alo nei ma Australia ia ai pe ne te WhatsApp mai te tonu ia ai ana malo tonga ia e ve vese ata to talonga fiti ona tam faya fiti ya malo ia vai e closer ai on faidola e points ia ai on mesili ia na foi sa tau sisi le tapua ia Australia no was pu e manata lunga le stadium mo le tapua i man malo si afiti ele tapua ia Samoa ai kapua ia fiki nga ia se ai pela tau lunga e su ai points wala nga mo runa la tau yo le ia o le unga la sa ai mo ila tau foi na le i mo wala val results le ambisu tina ma tama ma tu o fa fonga me proclame ia malo Australia a toru i val lu su mo le lu ia me i mai lo tatu talonga Samoa mafiti o le talonga le o le pomoni la vaia o ke rohe o le Samoa pe pero fuori sko ke o akele le tanton e mfain tatu malo ya fit asiata o le stangata ona fuala wa ai results matamala sata alu e matua malo si mau ale on paper ya la o fiti ai titilo wa valu tau sanga tau tu tele malo ya fiti ia ai na matua suia a totu langa ia ile man nei o fatinongo tatau ai vai tatu skalam tua yalu ai tua tua terminate ai fiti ia ai o le sata alo ata mai le plan no fatatia ai misela termina mai tatu substitution te leo swinga o le momentum vai rupe e sau no alo fenga alo pepe e lo le fa mo mantole na tatu matamata le ia lava iki a rusilo fia matamata le first 20 minutes orkalonga le winga foi le nota va ai ala ka maingi au ngi ai a fiti o no mo o le lima se fa pe e tu langa foi le fo vai lingi si kalamu ele ai se me ka o se competition si kalamu na onga sungu ya sa vali no ma fiki ya ka ko ai nota va o no loi fai unga fire kap kenya fiki pe e luame na ai pe e tau mai se sa vali e unfit
Pasi sa o le aso ko ko te ro anta mo fai fiki ai fafo ai molo le lenga sko. Te me la lavan Lavan marosi. marosi la Ila matanga. Ya o le pe tolu ela tu sala na. Tasele over luana over. Ile afa mo. Le tu langala na le na vai ai ya le ungol talonga. To lo pulo so le ke fai aku a. Le mang sa mo la le nga pinga ye a matanga. Tamba foi le pi o ka le ka ke fai le upu foi le. Aku la fa mo. Mai mo mai ia le sunga ia Leaupepe. Le sa mato tapua ile stona. Pen. Sana to el watu sote. Ese le to inga tapua ile tia fo ia fa sa ma Eden Park. Tapua ine e uma tu lunga punga ngau vai ngo fo ko punga lunga le laula. Ai no fo le fang vai la tongi screen. Mata tu vai ta to ine tu ainga. Ia e fa te tu le fenga tau pepe lenga ko a mai ka mahalone nga fa malusi. Iyo wo tau ngoto antu. Ili tengo le talonga ma fiti ai mo bodi fa malo mo nga fa te tele wale mo tatu so ta inga male fa ya onga fa ururu mal pulenga le tatu man Samoa. Ia fa tai wo mai mo mai fo ngor por kala mele sa fa tara no verso nei le fionga fa onga ya va vasa mana ya. Ilala mapusua. Ia congratulations boys malo le tatu champagne sweepy Samoa. Paisi le vali to e mawal tatu sfuru lima man Samoa sfuru lima ia ni ni tournaments fa pe man malo overall like. O le ala fe lo Asiata. E ila ni sta longa e luma mai ya masalo ayo tu fata no ngata ya o manisot pulenga la amfe no mawale le tulanga le wale wa uma mai fiti. O le fa longo le wa amata no isi tama Australia o mai sta me New Zealand ayo no le la amata tournament fo le NPC ma tulanga le nala ya tu tuli mta mai le fata no nga ile so tae. Leo le aso so o ile si vaenga walanga o le tu tiro atu ile tatu test ma Australia. Ya ai ole a more confirmations uma. Ya ile so tae o tatu fa tatu ai wo matua mantango fieta penangal tatu padu Samoa. Esa yai. Ya ka ko champagne iyo tatu champagne mo wa Warkovic. Asia mo Samoa. Ya o mailal tatu iya fatata noanga ya il talonga New Zealand ma Ireland. Wo ke wori ko mo di wori. O te whanongo lau to o le tama. Na o le vai sa le anga no winga. To ta o filma lo. O lau wane e sa no lo fiona ku. Pau wa le vai nga na o talia inai. E fa ina. E fa malo ro fe ya. O lo tal tonunga na wa ya. Vale to dele o ngi usila anko. Donc kapenga le akole di. Ai fala. O le buto e whaitau tu fo i nei le saura u kama o se ora kamarea o kilangi o kewen se... la se tala... E o vai atu whasarawe me kewen le whamai tu tonu e le eise mafu anga e tau ai fuona tu le whaia onga i le nei taimi o le pressure le. O le awa tusi umare to tele mana ia o le takata mua na whaani lona finangalo ina o mai ale talo ngoli e fo isa ave mkapteni longo aro pele. Kama o Fitzpatrick, Sean. And if I know changes is needed. E matua. Ele o tatu hau tilo ma ngai coach. Ana ye fo ise si whaia onga. O tamba ye piki fo coach. Se vanga ila captain numero 5. Ai ngau kong kiria. Ne te o tatu hau tilo ma la New Zealand man la to performance man la to pulenga. Ai ave se me tatu le man nei o la wa ya lani man la to ta alo. O le ua whai ona maue ai alani le whaingo ta longa ina ia i loa ia la tau vaenga ia vai vai e New Zealand. New Zealand siasa i any weakness i tonu o la tau ta longa. Ai va ai nei whaasa ngā so longa o le ta longa atoa. E toi titi ale, au wa te mea ai alani le polo pe a lawa i loa o le atoa i maue New Zealand a mai pe ai fafo. Gain la tau territory. A te lea te mea le sa ua i lima le polo. Na lo le leifo ala tau te me fa solo le polo le tu masalo wa identify ala tau weakness of defense la ye na vai si ko ele vai pensi ko vo le na le molo a tu sko o pas pasinga la va na wat ole winga na le na ia te ula vai pe o waru le nei wiki no fai tau i fina ngalo i lan tau tata alo i lan tau fo i lan tau te fai tau wina tu langa o me tau ta longa sports rugby analysis for yema le au fai to fa e o ai tangata ine langi na la to fai lo inga de tulanga
O I futa te lo it's all about the coaching. O le saunanga tonuanga to te lo ila tole ila tutu singa. It's a coaching matter issue. Not so much in players. Ya mana tua foi ya. Pe ala tavai tunga. E foi ya lani o tele ai o players foi sai ai na lave vea foi au. E foi la wenga lani lan tu ai pe ila uva ai wa. I le ni me fo wa periki. Na tonu na. Ya ai mangi pe o ke mo. Ai no fo mau titilo. Na uma loa ia kwa Henry. Sa assistant na ia Hansen. Me mai Hansen i lunga. E foi la sa lelei. Hansen, sa assistant na Foster. Ele foi lá uma mai. Aton, o leo fetau ile o matei me Tautai Foster. Ua matua le ini me fo voi. Wa empty. O uma e to nga metotia. Alu winga na tala. O leo mfai ai lani. Ele fato atupula, mantua le tua le no ni fai ngotausanga. No fai mai fo. Uma na malo ai lani. Malo faran. O leo o auia, o le ma nei o le o results nei. O le wa mata na ia le fatu tuanga o auia. Ele o toi whaingata na whawhai ina lo Blacks. Waiwa fo ia Australian mele ei. Mai a Engelani. Tarong mo muan ma Australia so so la to rua. O le la toi fo i auia. O le laki fo i la malo i Afrika. Malie. O aula no Hemisphere. Ia tailo i ne te ua vave malo losi nei teimi. Le fatu awhai tausanga le pola lang. Maritua fo i la utilitilo ia ele o ia se swinga vai o ita te lo ile consistency o le fa o le malosi o se sa o yenga nganga ka mai sa a true story ale o mai enge ai langi awa pe na tato taking al fa inga len tato o le tua e pe foi le esa one e ma final ai o le mele o kupunga di tesling fa ngai tu sa o pe o sa mala sa o ma fa mani no ina ele o to ile venta to ile aula ni usile le foi le fa pe o le mainstream male e fefe o mai au fa pe lionga le ai tu so le o matua o tu sa wata o mo tu kusa o fa fenga ta na i lo po i tonu le au la taute tau aveina le pola langi te minne sa tala ofisilia o ai la tama o in tamata alo Blacks ta e lo lai matua fi nau la vata longa le le temi a totalo le ave share ngo merkasir kamado sa vea iyo ama le foi in highlight ma vai talong ele fa peta te foi ono le mo Wellington ia te o tele o lopo le mele to fi umi tamaro ke na wia la antala ele fa pe vo o tele lo e il tanga ta sa o ila na tala na matu tele lo fa sa do fa mai na pa wala me sa o ke la ia yo le lanu lo na pa ele sa orkala tala fi tong ya ia fa mai pa wana me sa o le se uma le wingo la tala to tele o isi tamale le ava tu foi dai nisi tamba fo e ila to foi ala ko vai ko foi le au pe o tau tele mai runga o kilani le au le wo ye Leaupepe ya sanga tele o la sa le fain ala au mai to au me to le ta vai na ngata le por fain ale me tau lia o nai to sui e to o le mo to ta arma o sui inga le sa tau na yai ave ku parrot le fish ave to le taimi le am tam ia tamalo mo anga tauna ave tua parrot le fesi ave fafupeki kama kongwanga ave fafupeki ave tua parrot le fupeki alo spare ai vatu ia Richie moanga lenga manga ia combination Richie mar kamalo havili malama le tanga tailisi a mele na vatu combination se na vatu tonu fesi le ukilangi second le chief ko fesi le ukilangi ele o to central ukilangi ska moriko ele o le sota inga la wadi ele ta alo fantas ta fina tau faile le coach se ta longa se kasi mua ava kur back line atu o kilani sau le si sau ava ka nga su e mai fa pena fa ngona ya le la ai un ka ai fala o te manna o yan ele mo tfaftai e te le coach wa fa yo swinga ye fa tino ai ele no winga ele au le World Cup le au New Zealand isi ta longa ai e mana ia lo fa to fa la inga tulanga fo le vai atu lo ele work yes ya mansua o isi me e tam fa ye coaches fo ye e tam fa le na ia fa ya combinations o le au New Zealand o ai lava to fi maiton o professionals me mai pa foi time was
ile ia au tilo vol taimi na o kata ia alanga na mai fatasi Smith ma tana umanga. O matu tana umanga sa uma nonu combination saya. Le winga na lautala. Sa tauna tu upper combinations le a stamba le o give him more game time. Le a sa le Warriors oi foi. Tu vasa. Ma na ia la toru le. Barrett tu vasa Rico. Ave mana ia yo la tu toruna. Ia mo voila ia koma la to la tu mo anga Havili ia martama Leaupepe po isi Fisu ya ifa pena se tau tiru po fe tonu combination se ele ko kom faila ko test ile try nation le la fa ni wa or competition le ma se ni tau no tato manu malo o test e sa tau le alenga ka o test e test ai foi ma combination na tamata interesting le tulanga le to fingole au saunia to le try nation ana ya awa yo mga off ya fosta or coach Nela iai, o tele mana au fo ile coach lea, ele le stama o Joe Smith. Le sa ia Ialani. Sa him? Smith. Le fatua vatu nei. Le fatua vatu nei. Na sau consultant ile blues. Le la fatua official le vatu malanga le la anu nei Afrika. Le la wa official le wa mai le la official tu tonu. Aia tia, coach le leia, wa tauna vatu ni matafo. Fresh ice. Wa tauna Amerika male la or coach le leia ia ro pleki wa tauna tongi kongo e vele World Cup. Coach la Loy Crusaders, assistant Leon McDonald. Wele mana your combination of coach ia langa sata alfatas e fo wikiles, iPack lineless. Vatu lo Joe Smith e vatu la na fa experience fa tangata matua. Combination le leia nga ro pleki. Ave fela o skylier kamale e mayela au Ireland. Ol tangata sa liki nga umala e transition mai le yungi. Ai tala vou fo amantuala lela sa umar ko inga skai fo le fa le liki ko inga ti ko fo le so ale le nga le liki fa ya kamanga ole akaya le kingo contact ai ko fa sanga kongi mai ku wa o ki ya o peleki vangana mo mia tu ai nga me ko ki fo ole tai malona fuata o lo malona fuata tai malona tanga o le winga nga fa pu manaya ya tatu Talia ia tulanga la ia le ia swinga o le au New Zealand pa fa pe te o ia ni swinga o mlanga to le Afrika anga i mai i Australia a te loe atu mau wa fosta yo ko mau wa fosta yo o membership por preki on sa ia o coach sta pena me lo tu sei da ma ia lo la tu tem ai or kapekeng alang alenta tele no kapteni or kapekeng ia o savea ele ma faina na questions na sitting ese situ langa na pe out lo work rate ma fatinunga le o talonga ta wa ona kapteni tele lo pe si me out lo ona le faina ile stats na saufa mai o kein lava talonga i tu atu e se talonga no matu na pito Italian tackles ia melana sa tato lo atu Tesla le na faina o ia lenga kele mistake okay ta jor malo longa foi mai te fa volta so por calamel ne vanga la fiafi a faia te mo mia o loa mai Samoa manisio atu motor Pasefika e pe yo fiti matonga e na o le Tasi lava le maketi te mobia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga, e maua fo i ia fee, maisi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu motor Pasefika. O le talo le te sila mai ai, numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua fo ile umala mai tonga. E le ngata i lea. Mo ila tau fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava i Tasi Market. A wha whetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le gata fo i lea, maua pusa moa i so si tu ainga sizes. Wha pe fo i la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whaalawe gata fo i leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo e ipu mo whaalawe in bulk i le Tasi Market. Ia le nasa moa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o ranga le Tasi Market.
aua nei e tumuli ai alofa i o tatou aiga i Samoa o le feagai ma le covid e iai foʻi le latou oaunaga ua taʻua o le money grant e lafo ai tupe mo aiga i Samoa e le gata o nisi o atu motu o le Pasefika e tasi lava le nofoaga e te faia ai tulaga uma nei le Tasi Market fale o loi Messi Road i West Auckland a le gata i Leaupepe Talai i Saufokilani. Can you be my wife? Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. Ia, toi whawhile atu te liu mai o le tātou programa o le tautai ia, e le ni vanga o le fiafi o asonga fua ia, o maa tatananga fo i ma whaasoa i ta'longa, end result o tātou ta'longa po a fo i tūlanga na iai. Ia, congratulations once again i tātou manusina. Mana ia tātou tau mawhainga. Now all final. Iyo e. Mana ia tātou tau mawhainga. Koe a ongi ngai kako waaliti. Te lola wa ai e ta'longa na e nei vaenga ta'longa no wa ai e. Vai fe la ua fiti tamo mo e mai il tatou au o pu e foi o matua pu e nga tai pu e a paula tulanga nei fai si fito le ua fiti foi le to etinoiti e tamo mo e solo au tafa o le ai ala se to e sau sa o le melan maloi tele nei tamai va lele a fiti ai ya ai ana ia statou ma nei o mo tatou au ia lam sin tatou va lele mtua o va sa ya tonu wa tini fa moi iyo e o le vaenga nana iai iyo e mana ia maua tātou tino taia maso iyo e ai toia ona i tātou tama i pea fo i ka ma fo i e kuria ka mai sikonti ka mai susuki a fiki ia pauana le vaenga se iai mana ia tasi ale toia skoa fo na tasi ale skoa na va i le tanunga ai sa tau mo tu sa mai lava le rufu fa te lela tina o la kapi fo i tamaitai wala fu amaton fatino Samoa mo le toi foi ma famalo e tatou la foli la mai ato filau le na mai sa morto mai tai la foli le o Samoa ya ona o ia mai tai le sala foli ai tono mende lona winga o le la wa watu anga ai lunga ia le tulanga foi o le mea tatou te mana o ia ni tournaments te tele tatou te vai le afionga ato filau ia porto mai tai ya vi o anga ai wa o foi ai 7 sala RP ona wai ta mai tai la wala foli la wala foli mai ai ale mana ia wa sao ai le sao tatou Samoa a o kinkiki mo va marurua ni langa le wa amata me mantou le motu sala fai tene te le fasa lele iyo ya afanta fo ila nei vai ai ngore male to ana le payo lengi salva las ya malau fa utu tanga le ona le to ve tu ia fui fatu avtai le to lupe fa lele ala tau tama whanau, wa tongi o se seu o langatila, whamalo whai o le whaiva, e lau songa tamaita i lau whali. O nisi o taimi o le amatou matamatantu, o le mo e mai whainga o le ARP. Manisi o tūlanga te tele, malo whai o le whaiva au tau i whai le aio, au ngā whaapai o se tātou whai atono. Manisi lava i ungo talonga, o se taimi muri mai maporkalame, o le tuatua i Samoa i tātou updates, leana yele sau ninga whaama vai aloa i al tātou malo, ma le vaenga le tātou au ta alo fo ia le lao tu le Commonwealth. O talonga ia lo fei Skotilani, inai Edinburgh. O la ua to ai tau nuu tātou taito fitu. Pe ona fai malanga mai foi la fionga le fai aonga ia mulianga, o le tātou taito fitu. O leisi au lea, o loo wha moe i eisa moa, e ono mau wais tātou pine. I talonga le taupulenga, awa pe o le Commonwealth. Watunu uma sa e lalo le puleanga a Peritania. Lewai.
ya o sota man mangana ya le le ona ye ta no ngai me na le on faina participate tu mai sia tunu ona ile yo ye perta ni vai te mi vo ya o ai mana tu foi Leaupepe o kalonga ngi so o kalonga olimpeka yo mana tu e kusai ko iki ki ngai tunu una foi ngai o ai la ve u mai al tele o South America ma tunu e la ve u mai ta longa o malo tau pulenga e al Commonwealth Games masalo pole iva valu sa fai Kuala Lumpur e tātou tā longa na fai ma New Zealand au tau au tātou malo ma mulu mai ele sunga le o lo i malu le temina ia ngā olo ele saro au te pei au tangata lo vendiri na toi tulia mai ma au te malasko manu tau te malo ina tātou wo e alo le whainu tātou wo e alo le whainu il talonga tātou New Zealand talonga tātou New Zealand pei au semi whainu e po ia talo sia la le tātou te to fitu o loa ngā ia tu teimini nei e wa au masanya e tātou te lea fai oi talonga e tau pulenga o fiti New Zealand Australia Afrika ia mau umana i apertani daua ioi ai te lola o lena la viel vai o ngā olo ili sunga le au su le au te lola la viel vai o ka mo maliko ai au runga lenga sko ngai lo le au au le la alu o le wanu man foranga sunga le fafia ngai ia veren ma fala iyo e te toi fale tonu yo le ia o titi ma ula wa to le fana ia le alu fa sanga ia ne foi le tai le la e mo ta to updates na pe mai ia le ta fasalonga le vanga le fitu na tu Samoa mo ta to updates e ta me la ia tu ranga o le au nanga lo fionga le pepe ani ta to faptol ti sa lo le tai me ngata foi le au nanga ta to Pacific Family o le tātou ti saulo lo fa wau ia tātou se ias farele tai tasi a whai e mai mo mai New Zealand mau se tālia te mi uma te anga ia tātou whalo loa dairies supermarkets agencies whalo loa uma e lai tele no e whaatau ai lai mau ai ia pepa telefonia le Vodafone to degrees Telstra ia Australia ia le Spark o la fa mau wai tātou top up te sau mantuala e fia nga va tātou se ile se fulu tātou fa longa tai lu se lauta la e se ias for real tas e te tau na e fa tau le lu se fulu ta la tolu se fulu ma lima se fulu a fa fita nga ilunga tātou te sau international online na fa ona fa tau le lu se fulu lima tolu se fulu se si amount te fa tau ai lalo me le lu se fulu ile nga va highlight ile tātou se ile apena foi lale au nanga click X Pacific em fai ona e alu online e le stara a fo sa ot wat se leni alu le telefoni te sa ola to ai ni Samoa no i fo le tato ofisa i nai sa le longa mapia ya e tala la to se leni tua so stay me ala tfa ai nai le au nanga click X em fai ona maua ona e alu tono tato se le as for really le si banga ta ole o nanga la ftupele Mantua seta ai alu e fa ngai si au nanga masani fo le la fotupe. Na le atu atu ainga tala tupe uma. Al termine. A ela fo le tupe anga ele numero ti salo to ainga Samoa. Ele ngato lai mo tupe. Toi fo ai tatu company le lua ki ka pait. Tata. E fa ngai tangata le Samoa langa telefoni. Toi fo ai fo le 2 minuti international. Em fa yona to e vili mai fafu. Se vai la le se senga voi lele o le ala for tupe maua ai la nei po nesi e mana ia fa ona maua tangata le Samoa ia ai laki voi la se le fa ia tu New Zealand o fa la lua se la tala cash ma tautia ma lo va fa tai tele e tu langa ia unanga le tato wa ia me se va unanga le Pacific 40s ia tau ye si vai nga te mana o e fa ai loa manu ta tele yo e ile se ina tu e fai la so freli na tene o le tato fa pitoa a wa ilanto we o e like le page ale Pasefika Family Health Group. Ia ona lanto message mai la ia messenger mai e tali no fisili lea. Po a address e lua o le tato Pasefika Family Health Group. Ia ona la lena fa pa fala mai o le tulanga sa ia ile sa le ia stato proclame mai ni usile ne le tautai ia ele so violent nei. Ia a le mai a lo la le ta ai ta tele o le fainga marolonga.
e ole a tau ai fai le tatou vili i lantou lena messenger mai tu sa penga ru like a ele tari mal fisili ia service me ele fai ona ru ngo le tatou wa vili le temile nei ai lantou langa le au nanga le tatou wa Pasefika Family ia langa le na fisili me le fionga toa pepe pe ye se falolo le fanga ma fai ona la foi talo fa vata olona ainga ya fa fonga mai foi ainga toa pepe welingi temine olo soi fua pe toa pepe ele o fa ina talo mai fai inga lo plaques ai la fionga toa pepe olo ye el tato falolo ina sa fa to le fanga o le Chase Variety Store le fanga e ma fai ona ela foi net talo fa vata ona I follow to ainga e fai ela to fa tau ele le ale anga ilunga le website al pacific40.com select le shopping sau a toa le lisio ngo faloloa manu olo ye faloloa ye se fa mo le tatou a umana siaki faloloa siaki male nu wa ye tatou e faloloa o le moi i sale o mua ka manga ai la male emo pe ya le emo po te ma ua lipo sa va ya o le la tele na la fota to we ya le pata ya tele o voucher sa lunga ya le emo a o le mo le no falolo ai le lo bauti lo le ngor falolo ma le nu o te ofo ya wi ana na va ai to te le le se sengo le emo ma le mo o le emo e si umu sorry o le emo e si umu tai ai le mo o sale umu o le mo e nai I sale umu ya mai si lava tau tu ta to Pacific 40 le tongi no le cash power tongi no le pilio vai le fa fa ngo fian fa tino atu lungo talo fa voucher mai New Zealand au Australia so sa tunu level nei la langi lo e ma futa mai ai au la vanga tawa e ai sa visa po sa Mastercard ngo fian la talo fa voucher mo lo ai ni Samoa tau vanga le ma fa le fionga le pepe ele nga tsa fuira tu ai no nga tu titiata I tu sala me tango se pelanga ai ese fa unga ma tama foi le AJ ma le ANJ e fu tanga fa lo fa pena e ele AJ and Sons Limited e foi la marca ma funga no le A ia ma le fa longa N ia ma le J fa tu siaki le afa pe o tu langa le na mana ia cases fa pena au te lu la wina le fa ngo fuanga au fu te va vita topi ai to siaki le langa I me ange fa kali mele ai nga masi mai sa va ale wa masi ma ko I fa le ari dia o ro te va ia to lo wi mal fa lo moto Samoa supermarket no wingo le wa fa tasi e talangi ala tato pampensi le moto Samoa nala no winga la fa na utu lo ta vale e to li fo ila ia fa fa tau o le mana yo to inga fa lo na le wingo lo tala tasi ale one stop shop mana utu ta vale pa nga e talo fa voucher e o so tonu fa lo supermarket la foto talo fa voucher na fa lo fa tau e alu lo le fa e le se alu ta vale le si tu te lo ta pensini terminate alu fa pesa o I empty saolo mal malo se pensin saolo le lau saolo le lua sel afa le talo ngol ta vale e to tau fa to mu ai over mal lua sel tala ka fiola ka fefe ia o yo le sei sia kita sia tua io nan ma me ia tu lava tasil ta to fa sal long fa business le sei sia ki al ta to vili lo ready lo na fo I me fa ta to vili le I fa wina ta to proclaim ya ma el ta to al salon fa business le. The reason why I love Talofa Voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swāhu mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua,
Taupea lau taavale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni i le taimi e utu ina e lau taavale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whapenei. Wa iai foi au nanga i lunga le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. Ia, o leo la tātou aluloi, whainga tātou vili, no whiwala Leaupepe. Manai o tātou whailonga o lea e tauana no foilo e le malu le tino. Malo, o tātou whailonga ia walangolongo sua le tātou Pasefika Family Health Care, me se fora unanga le proklame le tautai ia e whaapea ila e whaonga ino le talofa voucher. O le fisili le na whaetu, e te alu mua like le page a le Pasefika Family Health Group. A mai a, ona e tali mai la ia o tātou fisili le na whaetu le vaso le ntea. O a tātou no fuanga po o addresses e lua. O a address e lua o le tātou paingo o fiu fisili. A le tātou unanga le Pasefika Family Health. Ai maratua la, ai le isauro ngoi lungo le se. E siaki mo mua e le vaenga komiki. E ko peo komiki vo ile le milionga. Siaki mo mua pe wa e like le page. A va pe la sa o mai la meri e tele like le page. Sabi se me le e tele anga va. E tele anga va. Ai a va pe foi la ngai like ai se mai la tali. Ya o se la tali. Ale tu vai tu ma to telo ila tu sa. Pau yo tanga tana ma wanta sa. Ole al tatou tali al tatou foi longa la. A manuia e lua voucher se te maua. Ona winga e fia le voucher mua. Se lauta la petrol voucher le Maota Samoa. Ia, malesi. Ia, ma se lauta la o le shopping voucher. O, kavala le whaatau o le vai asu. Ma le utuina o le tawani. O kua kava. Ai na o le like o le page o Pasefika Family Health. Pauanga. Ta o mai ma address o lo ia ia latou clinics. Pauana. Ioi. To fia la vanga le wa. Ia, ale tu ngar ko fa. Oh, sorry. Tato vai la ye. To a fa tangata. O leo le alu tato vili. O ai tangata lucky winners e te omi mai po o ponu po sa vai le anga fa pe te lucky a o ele sa vai no winga ia o le a fai atu sa vai le tulanga lo shopping voucher ia ma ono le tatou Maota Samoa le petrol voucher tauna ia em fan of tu ngai pa o le ia e omi mai po sa vai a fai o ponu ia no winga o e te lo Maota Samoa tu e lo ta vai Anaia. Ia la ka ko alu la tatou lunga i le tatou o le address o le address sa o le la tua tulunga. Ia lunga screen. O le tatou ofisa au tu o le Queens Road. E na Tasi tolu ono Queens Road i Pemiwa. O le tatou main office na ia Malaysia tatou la na le 5 Waimahia Avenue, Weymouth. Winga fa pe o le na e text mai fa pe nei message mai e sao. Ia ai paule me la le la koilo ngoi lunga ona tele like level page. La aru tatou vidi. Ia, fai ka uiela o whionga Leaupepe. Tas, lua, tolu. Ta milo, ruan tu ta vili ai pena ia male loto fia tele, sau watu pakaku. Toe tu, mapu le sua. Ia, ole, se sunga ia toe tu, mapu le sua. Congratulations, toe tu. Wa le popole se whaatau al tau ainga le neva yaso, ma le utu wino la tu ta vali. Eu fai mea lofa le Pasefika Family Health, a mese le Tautai iae, a le tātou Bluwave. Ia tātou tā lofa vouchers ia, le u whaatino mo tātou se i le so. Waiva aila ia i le maanga ia. Ia muia o koe ku, ioi, ma ongar ka avare ma onga mtoi tu, o whakasi mea umai. Sefe tupe toi tu. Ioi, sefe. Ile la fose tupe o le neiva yaso. Le ua mo le voucher whaatau, mo le voucher e utu e tāwana. Ia, omi mai, awa pe foi oi toi tu, olo, a fio papa au inu sirenei, e te fsota i mail tanto messenger le tauta ia e whairo mailo ai ngai Samoa male numero de telefoni ia ona la fole i o le tanto voucher ma le tanto o nanga whafta tele Leaupepe ia sau nanga ai tatele o le marolonga o tanto korosi le Samoa nei na o fia tua wa se tala mea miliona le toi tu malo o la ua ka kir komiki la ua maua foi wa mautu foi man no fonga o manto ofisa le la ua whaasolo le lungo o le mako urosi la ua fe momua se pingi ofisa Manea. Iyo. Na uma te role staimi o so melu sanga lo kuku mai Samoa. Iyo. O tupe ton fa wa. Ia. Iyo. Wati nai. Na tonu wa. Ma to miliona e isi fa tu ala le vatu no programi.
o mana fa palangi uma ai nga le fale o te whaftai e te lau tono komiti. ia ava funga mai la fionga i matou fai pule ma ka ko komiki oi uma ele nei tausanga mapaya inga o mo ne fa tata la funga wale o toe ula ila ni ta inafi oi ana ilo mantua na ia inga fo ile laina no fo fale o mai lava le mawar fa manu yanga mai ni fa na fa fo me tuna pena ai sui fale ona tangata Siata. O le granto le atinai. Se mea atinai. Ia mana tua foi Le fa le fou mai fale o tu malo. Ai mana tua foi la o le o ia o fa nya ki nga mo pe fa pe o le ai le o faina fi se fale. O le asia ki nga la mo pe fa pe o le o mo faina na. Ni vai nga no faini me tautulis. Alto nu. O le waterfall lai tua manto. Le mo te va va ma palauti. E la mato waterfall na no tu. Atali o palauli o nga inga le waterfall po o. Le ai o mato palauli mato va lua e mo te pule o malisi va nga ina. Ina le pule me le ya mato palauti. Ya mato sia si voi la mato se nga nga ia. E tonu ale na lua tu tendo le va la si ma si ya tau le tai au ina ua fa te dalili to fo i mai le tau al tamo tu. Ina le ai mena to se nga malai na ole mtua fi o tu disi wa ole mtua bo vonga le pipia elinga ole ala le mea e te loa e ono ave e famu mo pe fa pesatina wa e lava lo sirfi ya sat paitse e to e fo i utel fanua e tale vau ma vai satina na pe anga il tourist fe mele te tau titilo e fa failele le fole mtua tatuanga ila lo konga me ole pa ari mango tato wanga ngai mo mo ai se fai tato ele se te tau tatalo mo to fa le tato malo longa foi mai fa un pouco lá Talofa, my friend. How's everything in Samoa? I hear beautiful is back. Back and more beautiful than ever, brother. People are social distancing though, yeah? Oh, yes. We're pretty good at that. And is everything open, like restaurants? Oh, yes. Wide open. Do you know if the hotels are booked out? Well, it looks like there's a few rooms left. That's good. So what you been up to, my bro? You know, the usual Samoa stuff. Also, I can't wait to get back to see the Ainga. You gotta get back here, brother. I know. Ia o te whiwhia o whalofa ma o whaatalo whātu I le whaafonga le tātou tinu. Ia mai se foi ia o le mai moa tāpuai. Ia sunga foi whaawhengainga. Ia lo whapena foi o na nono manui so se whata whaitaulanga. Tāpua ia le alo whaivo le tātou tinu. E le ngata o taulo no pia I so staffa laulangi. Ia o mātou foi lea nofu tāpuai. Ia ma Iei fo I tono le tātou tauwhi I Samoa nei, ma lo leo no sai, ma lo fo le ngā lulu, le ua tātou taunu mai, I le amatanga fo I o ngā luenga, a maisa fo o tiu te whai, I le ngā solonga fo I o le nei vai aso fo, le ua amata le nei vai aso, ia alo tū maupea, ia au wha malu, ma leanga le lei o le tua I lungo o Samoa. Ia pe nei le lava I aso, ia o whaisin whisuisu ia I o wingo le tau I tūlango le timunga, ia na mai tau fo I le tūlango le si o le suatai, na afiaini sa vaenga le tātou tinu. Ia, mai sa fo le tātou motu tua oi hia I tutuilu manu a peitai. Langa le leo le tua, le ua mōli mawina e pe fo I o na sila ma mai mo mai lu tātou tinu. Ia, o le lava e wheangia I lava le savili. Ia, a o le tūlanga, ia o te le swing o le tau. Ia, e pe o na iai fo I le nava yasu o tonai. Ia, ma le tūlanga sa iai le pepisia I o le wha mai o le fulu. Ia, I le o tātou tinu I Samoa nei. A iai le manatu. Ia o loo maulunga pea ia le tūlanga o leoina le masina I lo taupa ia mai se fo I o lo tau malu. Ia am fai fo I o tau mai mo mau mai le tātou wha asralaunga ia I tūlanga pe ona ia tātou
tala fo'i o melo tupu I lo tātou tunu ia po tātou tofi Samoa nei. Mai whatalo whātu fo'i lau whitalenga Asiata ma lo fo'i le ono sa ia o lo tu mai fo'i le fo'i ia mai se fo'i le pūlenga le tātou BluTV ma le Bluwave New Zealand ia o le fo'i manuia fo'i ia le tātou ofisa I Samoa nei ma futai fo'i ma la fionga le pule ia misa ia o tūlanga lava na peo na masani ai ia o le tūlanga I o le tau ia o le lava e whapena o le sui ai ia o te lelo swinga mai le vai aso o tuanai. Ia a mata le vai aso ia o nai tala o to fo il rei aso fu ala amatanga o le tātou mafutanga ma se fo le tātou tautua e lungo le tātou tautai ai. O le taiao nei le tātou se fultasi Samoa na whaiele sauninga whaapitoa ina le whale o turisi po le whale Samoa turisi ia I matangi ala lua o le nei sauninga ia e whapena o na whaama vai alo I ai le tātou Team Samoa leo ia le moe malanga atu mo talonga e fai Peritania talonga ia le malo taupulenga por Commonwealth I le tausanga nei lua le moe a matalia la so lua se fulu valu le masino yu lai se ia tonu atu la so valu le masino au kuso ia na le mafai ona wa atu ia la utalo po tatu e fleet ai na unisio le pulenga mafai a onga ono le tūlanga o le maulunga o le vaavai le komiti whaatonu ma le komiti whaafoio tātou tālonga ai meisa le pūlenga o le sasno I le puipuinga ia I la tau alo mawhanau o le tātou tunu o le ata alo I tūlanga o le COVID-19 fulu malaiva ai meise ia o le tūlanga o lo ia le pipise le fulu I Samoa I ne me ane o le teimi malanga ia o le mawhai o na malanga ono tūlanga e peona ia inga masani whaastoi fua maloloina ia nge ke ua koe maua se isi I le siama o le COVID-19 fulu malaiva mai se le fulu e pe ona pese ai lo tātou tenu ia na saunoa ia le afionga I le li o ia leo le sui palemia o le tātou malo tu o Tasi Samoa e fai masui o le tātou tenu e momoli ia le whaafetai ama se fo le whaamarusi au whaamanuianga ia o le tātou tenu ia mo le tātou o malanga leo ia le whaamoe malanga atu ma na talifoi tau le prestene o le sasonau le afionga ia paunga tala le paunga ia e moli le whaatai le tātou malo mo le tātou tunu ia ono whaamonianga. Toris fulu valu I la tau lea ua whaapena no whaamoe o le ata alo I tālonga e fitu tālonga leo ia le whaamoe ia whaapopoi ma le lua sifuru lua I la tau o lau malanga po le management ia ona maua ili o lau malanga a toa lava e ono sifuru ia o le aula kapi ia lau mua le taito fitu le nā le tātou tunu le sa mua I le aso sifuru whalo na winga le vaso tona I le stofi a o le aso tofi le vai aso nei le aso lua sutas ia ua whaamoe o la malanga ai ia nisi o vaenga le tātou au leo lo tutoe ia mo lea whaamoe Ia lau sunga le whawhinga Father Raymond Beaton Iolo fionga le Big Star wa onga Tala longa o le anu lau fionga se ula Ioane Iolo komisino le malo o le Tania le tainane foi le sui o le malo Peritania tato pela I le nei tai au Iolo fionga le Presteno le Sasnok ia masui o le komiti whaatonu le tainane foi le Saupea ma le steno Sasnok I tausanga se tele lau fionga pule ai Patrick ma no le afifio mai le nei tai au fia whailo foi le tūlanga maulunga I le whaurulunga o matanga ruenga me se foi sponsor solo o lango malosi I tātou Team Samoa a wata alonga whaabal malo ia I sifa the International Business Finance Center ia ma le Samoa Tourism Authority STA ia al tātou beautiful Samoa Fia whailoa foi le tūlanga o le whaletupe o Samoa I la tūlanga o le National Bank of Samoa. O te tūlai atu ma le awa tele Tauai I whaia ia o masui o le malo o Samoa I ona tūlanga whaalupe. E wā le fio le ao malu le malo, le fio le tamaitai pa le mia, le fio ngai a whime le Saupapito, le fio ngai le Leaupepe Talai Lene matamaitai min star kabineta. Le whaamusinonga ai meise le tātou pālemene. O te whātalo whātu fo I Samoa a wālau silsila mlau whaafonga le lei tai au. Tulona ia upa ia, wa oe Samoa o mala o le atunu ua umana tofi. Tulona fo I lau whaingaruenga pa ia le tua,
o whioi o le tāra lei, o te whātalo whātu, tālofa, tālofa lava. I le masino iuni ua mawai taloi nei, sa whapena o tātou whailo iai, i le moto turisi nei, o tātou whamawai atu i le team Samoa, ai lei basi atu mo tālonga laiti o le Pasefika, i Saipan, i Northern Marianas. Tau fesili le team Samoa i le aso lava lea. O le ase sao o alon whanau sa la tau fou iai i nei tālonga. I le mai moa man moli mau o le atunu e maise le malo ma sponsors o team Samoa. E mai tau atu wa e man manuia whaiva o alon ma whanau o Samoa. O whaiva ia sa tapua ia le atunu. Sa tātou sii la le biinga, man whaftai le tua wā lea ngā ruenga wā e manuia. Ma tau te whamalo fo i le tāpua inga Samoa i le pa ia malua ainga. Lua sultasi pine au whai, i ona vaevaenga nei, 8 pine euro, 5 pine siliva, 8 pine apa mamea, ia ma le pine sili, o le pine leo le tau le leia. O nei pine, sa whapea tu lai mai ai, i se au pito talavou, e tu sai ma le tala whaasol pito o talonga. O ave fua i o Samoa, pa malo le whai le whaiva, malo le tauwivi, malo le lotunu, whawhitai whae ea. Au le nei o tātou fisili whai o na aolofa, i le manino ma le tutoa. O toi fisili foi aise a. O ta'alonga a malo o taupulenga. O le whaatumutumunga lea o malo matunu e fitu sfurulua, o ua whaamaonia o le atau sinio i Birmingham, i le aso 2 i ulai, lua afe 2 ma le lua i Peretania. O lea fo i ua whaamaonia e le team Samoa, e toa 3 li matamai ta i ta alo, o le atau a vea le tanga vai o Samoa, i ta alonga i fitu, e iai le Afereti, le Pii, le Juro, le au whaipele, o le lakapita i toa fitu, le au fe ausi, ma le au si o mea mamafa. E toa 2 le pulenga, whapea ma le afionga le presidente, ma le afionga i le whailautusi au au. A tu whatasi e toa ono se furu sui o Samoa o le amasi. A sila mai le atunuu i le nei tai au, o le awai le au i le nei whamavenga. Ono puipuinga mai le koviti sumareiva ma ono afianga. Wai ai se tō whai le pulenga, o le asanga pui a tili, pe a alo ma whanau, a wā le moe o lo lupe. A lo iai le kalitununga le nei tai au, o lo maua mai pea le nei por kalame la tōu, mai o la tōu Maota Malawa. O te fia tau tala i le whaipaanga ma le tāua o le tātou ngā lue whatasi. I le ia usia pea e ta'alonga ma le malo Samoa ai maise ana paanga le saulau tele ma le maolunga o ta'alonga i atinae o Samoa mo na tangata. I le tausanga Luapepe Sumarvalu i ta'alonga lawe nei o malo taupulenga. Sa tali malo ai le Gold Coast i Australia ma e tusa ai ma whaamaumaunga na aisilia ai Samoa i le Pasefika. Ina ua ia usia pine euro i lua, ma pine siliva i tonu. Na ausia foi e Samoa le tu se fulu ma le fitu, ma ia tunuru sa tau sinio e fitu se fulu ma le tasi. Ma o se tu langa maulunga ma le mawae, e peo ni e le team Samoa i le tausanga e lua afe suru al vamu. Lea foi tausanga, ina ua mai ata alonga. Samoa ai manuia ma awala mai se leni mo li matamai ta alo. Pea ma whaia onga, ma o nei tupe sa awala mai lava i le tātou malo. O se whaai ma mao fo i lea le malo Samoa mo le rumanai. Ina ia tātou fausia whatasi so tātou sā, e sili atu o na malosi, ma e ngafa tauri maina e atina ina Samoa. Team Samoa, o mātou e sa o ene upu o tātou whaimai. E teme le liva ai sangi ai fua le vidi.
A tau te whaia mera nei, ai mita ai lo atu pele o Samoa. O lea, ua liwane Samoa, e whaamanatu no na ono sfuru tau sanga, talu na tūto tasi i mai le pulenga a tunu i whafo. O lea foi o mai tau atu, ua tili isi i pea le tau mawhainga a ngā i le maurunga. O nisi o taalonga i Samoa nei, e le ngata ia tina i te tono Samoa, ai whapena lo na whina whinau i te tono le whaalanga maia mātunu te tele o lalangi. Wa tili yangi ai le tanga vai o Samoa i le vaaya lalangi mana pulenga o taalonga whaabara malo. E le whaapito manu i atasi, o le tani tununga lea, e le ia tali umai le whainga malanga, a ua au sia uma le team Samoa, tu langa maulunga e peo no tau mo iai, ma sei whaasalafa se manuia mo i lato uma. O ia koi tu langa maulunga e lena o le pine, ai iai lau tau mawhainga whaatangata to tasi lava ia, e te au sia ai se tu langa maulunga e lau mawhai i ngata ai. Au nei me uma, e tai mua lava le nofo atatalo ma le whaatutua i le li. O lea se tua lalo, aua ne ngalo si o tātou whaavae Team Samoa. E whaavae Samoa i le tua. Ia, sanga iei ane o le tai, i o tō mamana. Tau ina ia manuia le whaamoe Team Samoa. Alofa le tua ina ia whaupenga ina, alo ma whanau o e o le atawina le taua mo Samoa. Ia maua le tō wha, ma le utanga no loto i whaiaonga. Ma ia to fi malia le pulenga ia lava le usai pa manuia le atua e au whainga luenga pa ia o lo nono malu o waso tato manuia lau tele manuia lau tāpua inga malu Samoa ia soifua. Ia se malvaenga na lua tala le whaamsinonga te ena i le afionga le whaamsinusili le afionga ia Simativa Perese ia le taro sanga ia le fionga ia le maisione ma le li foi le ua le whaingoino kin whai popo ia po malele paulo o la ua nei o maulia ni tau pulepulenga ina ia wha o fo i le oti le sa avema pa le mio Samoa ia le sunga atu i Leaupepe lupe soli ai sa ilele malia le ngoi na ila la taro sanga tu atu whaamsinonga ina ia tau fiere suenga o le mata upu pe ta ina tongi whafo whaamsinonga te ena na taro sanga ia o le fionga le loia o lo tūlai mo i la ua nei tōlua o le tamaita ia Tasha Schuster ia ma le stasio loia sini a Samoa le fionga ia Unisapol ia le ala ua iel wha moe moe ia la tūtua tūla vanoe mōli mau wai ia mōli mau te i la ua nei ia mawha ngā solo i pēr ia suenga o le mata upu ia mai le o mawhai o nauina mai la o telenga tōle mafuanga le ua te ena nei le whaamsilonga pe o te ena ia le fionga le whaamsilusili le whaamsilonga maulunga le tātou te luma whaamsilonga Samoa lea mata upu e pei ua savali nei le tolu tausanga ia o whapena o na lo te nei matalanoa ina i tono le whaamsilonga ia ma le tātou tala mulimuli o se tala fia na iai ia le tūlanga o le lalo langi o tālonga le tātou tenua maise o le tāmawhainga le tātou manu Samoa se 5 na ua e mai moa ma e whaafonga fōi ni tala maa naia ma tala awe fōi ia o lea tau mwhainga. Ia, ona e iai lava ia le tūlanga fōi lea o lo o whapea. O se taimi mua nei tala whaasorpita o manu maa lo ai. E tu sai ma wha maumanga. Ua whaafāle nei o na manu maa lo ia le manu Samoa ia i le ipule nei o le NPC po le National Pacific Nations Cup. Ia e pei o na whaafāle tausanga nei Bluwave fuluma le lua. O tau mai le tātua tunuu i le tala whaasorpito le tāmurusanga nei le World Rugby Pacific Nations Cup. Mata mai le Bluwave, o le Bluwave ma le 5 launch ai. Ia le asa whaamatu mai le World Rugby ia le 5 miliona tala Amerika. E whaapena o nā tina e lava pe whaatautai ai pēa sa tāmurusanga mō le tūlangi nei le Pasefika. E tonu lava au ia o lo iai tonu o le PNC. E au whiai ia tātou o tōnga mawhiti, peitai, e ia isi au e invite, ia i whawhatu ma le li o le Pasefika. Ia le pei o na isi taimi, ia o mai aile tune o Blacks, Australia, ia o Kanata, ia manisi o tunu e pei o Japani, peitai, au sanga nei wana o le tōru au. Ia ma o leu manu ma loa ile tātou au o le manu Samoa, Bluwave ma le ono na amata ile tā manu sanga nei lo no winga, tu atu i le matua o le tā manu sanga nei, o leu wa se fulu ma le ono, se fulu ono tau sanga, Bluwave ma le ono, o le manu malo mo mua Samoa o le Bluwave se fulu lua.
lona lua fesfulufa lua fesfulu le malo mo lua fesfulu lona lua fesfulufa lona tolu le ua fa nei le tausaga nei lua se fulu mo le lua mo le fa malo ia i le pulenga fo ia le manu sa mo se fulu mo le lima ia ona tusai ia matau fainga le ua manu malo ai le tatu tunu le manu Samoa i le tamasanga le PNC o le tausanga lua se fulu mo le lua ia le fa moe a le tofa Asiata ia ona itala na o le nei vai aso be se foi o le amatanga o le nei vai aso ia pe ona ile nei aso ngofua ia le fa moe ia ua si le fia foi le tatu tunu nisi foi tupunga o me o lo ia Samoa nei e pe ona amatai ia le nei vai aso ai manu tele ina ia fa moe ma foi vo le tatu tunu manuia foi ia le alo atu ia i le toi alo ino o tātou foi ina toi amataina o ngā ruenga o le nei vai aso. Ai mai Samoa nei, manuia le nei awhi whaasai ia. Ta alofa lava Samoa, o au nanga whaare fua maloloina nei e te maua i le au nanga a le Pasefika Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mo ainga. E whatau no ina foi follow-up se so o hawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele wha ale soifua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngā te fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki live hantu medications mo lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le tasi toruono Queens Road i Paimiua. A whapele me whaiona e fio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, toru lua o tolu. Le Pasefika Family Health Group, #1.